usho nini lesa sikhathi bengidlula lapha hayi bengifuna ukuthi sometimes senze impilo ibe difficult bengifuna nje ukuthi how about nje sikhe senze impilo ibe lula singafuni nje isilungu esikhulu singafuni mathematics edurayo yabo algebra nabe square root sign nabo bani sikhe senze into ibe lula nje sithi your yesterday plus your today kungaba njani uhlanganisa izolo lakho nenamhlanje lakho ubone ukuthi mhlambe angeke uthole equals to better tomorrow yabona ngoba yesterday yakho it's a past ekunikeze experience ethile ufunde something izolo bese ubheka namhlanje ukuthi lento uyifunde izolo iyakusebenzela namhlanje na and ubheke nama results wanamhlanje ukuthi angeke akusebenzele kusasa na so ikusasa lakho nezolo lakho mawungakusebenzisa kahle kungakwenzela ibetter tomorrow ngokuthi manje uyobe uzama ukubuyisa lento elahlekile izolo so nempilo masingayiphila kanjalo kubona ngathi kungabalula silungisa ama career wethu silungise ama business wethu whatever siplan ukuyenza sicale because if asicale angeke sibone ipotential esenayo mawucala ufaila kuyasho ukuthi lento ekufailisile you have to rectify but do not quit chubeka ngoba impilo ifuna abomeleleyo sho njalo uZahara ayi sesiyobona nakusasa